Eh, sanibonani. Sanibonani, ngiyathemba ukuthi nonke niyaphila. Nginomlayezo la enginawo engifisa ukudlulisa kubaba uNgizwe nakubaba uPhakile Mthakathi. Nakwi-South Africa yonke. Njengoba ngithi nakwi-South Africa yonke ngizobala kakhulu la eGauteng. La eGauteng ngithi kule ndawo kuthiwa ise-West Rand, e-Western area. Nomlayezo ngizowudlulisa kubaba uNgizwe nakubaba uPhakile Mthakathi ngoba ngizobonga ukuthi ngiyajabula njengoba besukumela iSouth Africa kangaka bekhuluma ngodaba lokuthi ama-foreigner kumele behambe la eSouth Africa. Yabo, laba abangekho nje ngowasemthethweni kumele behambe la eSouth Africa ngoba benza izinto ezingekho kahle kuma-South African. Ngoba babulala izwe lakithi. Ngoba thina singama-South African asikhoni ukuya ngale ko-Nigeria, asikhoni ukuya ngale ko-Lesotho, asikhoni ukuya ngale ko-Zimbabwe, kuphi siyovula amabhizinisi. Angithi yayibona lonto. So ngizobonga kakhulu, ngizocela wonke ama-South African, ngingathi nje uZulu, ngithi wonke umuntu oyi-South African asupporteni labo baba laba ababili, uNgizwe nobaba uPhakile Mthakathi. Benza umsebenzi omkhulu kabi. Umsebenzi omkhulu kabi. Ngiyacela ke nani mabhinca wonke ukuthi ke sike siyisukumele lento sibasupport kakhulu. Ngiyacela ke ukuthi kubaba uNgizwe mabebuya khona ngale kwi-Eastern Cape, mabeza ngala eGauteng eGoli, bebuye futhi bezosikhiphela naba abantu bayasihlupha. Naba abantu bayasihlupha sihlushwa ngabeSuthu. Sihlushwa ngabeSuthu laba abahamba ngeengubo abaphethe inhlakahlela zezibhamu, imhoshosho yezibhamu ezinkulu, bayasiqeda bayasibulala. Bayasibulala abeSuthu abasuka ngale Lesotho, bayasiqeda. Beze la eSouth Africa nabo abeSuthu bazoqeda bazofuna leli golide, bangena mangobe laphana ezimayini, bethatha igolide bebulale abantu. Mabengalitholi leli golide ngoba baphazamiswa amaphoyisa, babuya ke bezothatha bengene emathaveni wabantu abamnyama abakhona la eSouth Africa, bebadubule bebabulale bonke. Ngikhuluma nje akukakapheli ngisho u4 months khona la ngihlala khona kule ndawo kuthiwa i-Western area eBhekesdal. Kwafika abeSuthu behamba ngequantum bebaningi, bafika bangena ethaveni basho ngenganono, babulala kwasani wonke umuntu wayelapho. Kungaqala kwenzeka naseSoweto. So sesiyasaba thina ama-South African, sisaba labeSuthu. Ngiyacela kubaba uPhakile Mthakathi nobaba uNgizwe ngoba siyabona, sazi noma amaphoyisa ayahluleka yini, noma amaphoyisa badla nabo yini. Siyacela ukuthi mabebuya ngale Eastern Cape beze ngala eWestern area, beze ngala eGauteng, bezosilwisa ngale ndaba yabeSuthu ngoba sikhathele. Babanjwa ke labeSuthu laba ababulala abantu lapha ethaveni. Kodwa into engayithandi eyenziwa i-social media noma eyenziwa abaphathi bala eSouth Africa bamaphoyisa, akaze besibonise bona lo baSuthu laba ababulala abafowethu ethaveni, besihlalele beziphuzela, ababangena ngesibhamu, labeSuthu laba abaripha ozidade bethu, abeSuthu abasingenela ezindlini, besithathela ukudla, besikhipha ezindlini zethu, besithathela imali, besibulale, besidubule. AbeSuthu ke bayakudubula nje ungenzanga lutho.
bababopha ke beyi-15 noma bebe-11 angisakhumbuli, kodwa kaze bebaveze ebusweni. Kwathiwa kumelanga size sibabone ebusweni. Into engixakayo ke ungangambona njani, kumele phela uboniswe nangumuntu oyisitha nawe, nangumuntu okubulalayo. Saze lapho kungenzeka sebephumile ngebheli, asibazi thina sibabone ebusweni. Asikhona ukulala la, ibhamu zisho ngapha nangapha. Besho besiqeda, bayasiqeda, bayasibulala. Ngiyacela, ngiyazi nama-Nigeria bayasilimaza kakhulu. Ngiyacela ukuthi njengoba ngenze le video kahle kahle, ngenzele ukuthi abeSuthu nabo mabahambe. Not bonke-ke abeSuthu, kunabeSuthu abakhona khona la eGoli, abakhona la eSouth Africa, abazalwele la eSouth Africa. Khona laba abaseLesotho abangenawo ama-passport, abangobaba bakhona, bayasibulala, bayasiqeda. Bayasiqeda. Ngithi-ke mina, hlangana Zulu, hlangana South Africans, hlanganani Western area, hlanganani Gauteng, siliswane, silwe nalabeSuthu laba, behambe ezweni lakithi ngoba bazosiqeda kancane kancane, bayasiqeda, nathi siyabona. Bayasiqeda. Ngiyacela babungizwe, ngiyacela nakuwe bakuphakela umthakathi ukuthi nisisize khona ngala eGoli. Sinenkinga entsha enkulu kabi yabeSuthu abasibulalayo. Ngiyaqonda uba ngeke ndingathethi nami ngayo. Le nto yenzeke kule weekend, this is the most profound thing that ever happened ebomini bam, and yenzeka live, likhona, sibhekile nathi sonke as a country. Yo braza, abezulu, yo hayi masibanike country yonke apha, hayi masibanike country yonke, hayi mabaphathe i-country yonke ngomkhwanazi ngapha nto yonke into enomzulu inolayini, hayi sindiyayibona. Thina silibele kuyicinga le nto uba sizobangena kanjani le situation ka-Igbo warawara, yabona ntenteni ngathi siyanyeleka, ngathi siyagezeleka warawara, kodwa lokafika uZulu wenza lula le nto. Wathi uZulu mamela Xhosa mani, ezinye izinto akumele uyicabange mntaba, ezinye izinto ufuna uvele ugahle. Thina sisalibele ukuplana ukuthi sizobangena kanjani u-Igbo, hini, hoyibo. Simple and straightforward. Wafika uZulu wenza izinto zenzeke. Kusema asibanike country yonke. Asibanike country yonke. Hayi uZulu simele as a country. Hayi yabona we are well represented. Mangase nje asibanike country. Abezulu Jesus. Hlangana Zulu. Hebe uSuthu. Ndiyaxelela. Ndiyayiqala into nje. Emadoda amavende benechance bafike nawo azoncedisa nabeSuthu nentoni namathangane warawara, kodwa ehlo uZulu ndiyaxelela asivele sibanikeni hayi yabona mna as an Eastern Capean person, hayi ndithi kwale Eastern Cape mavele beyikwaZulu Natal, besitshintshe kwegama sithi KZN one time. Hayi ngiyakutshela, hayi nayiqala into nje, nayiqala into nje. Singanaki kuba uXhosa kuphendulile sekade naye joina, sefika sebetshisa benza yonke into ne-violence and bani. Yabona Thixo bezulu, usimakade shembe Jehova. Nayiqala into nje, nayiqala into nje nyani, serious. Hayi shem, hlangana Zulu. Kulake izikacwecwe kwasuka uZulu ngaphaya kwadityanwa eMatatiele kule ndandikhona kuyo imatshi eorganayizwe nguZulu. Ayiko kokuqala mani uZulu esho apha for thina singuXhosa. Buzakhumbula kahle ngoku usuke ngapha abanye bayoqala ngapha eMondi. Ziyasithanda ezintsha ezi. Siyasithanda ezizintsha qha zifuna ujambisa, siyasithanda. Okay, ufike ngathi ziyasithuka ezintsha, ziyasithanda. Sinenina
Kodwa-ke siyanithanda nathi, siyanithanda. Yasithanda ezi bastard ezi. Yho, zisithanda kakhulu. Yho, zithi ezihambe ngogaga, zidla intelezi for thina. Heyi, navenja. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Naba bobhodi basend message to uJacinta Ngobe sewuphakela umthakathi and ungizwe mchunu ngemva kwale march lebeyilapha eEast London. The first guy bekakhuluma ngendzaba yokuthi kufanele eqoshwe nabesuthu nje ababuyele back eLesotho bahambe la South Africa because nabo banelidlame benta bugebengu bafuna kwenta into ngebudlova babulala abantu la South Africa. Uthi nabo kufanele bashaye baqithe la South Africa. The second guy bekabonga kuMaZulu ukuthi siyabonga naze nasithanza anihlize etinkundleni tokuqhumana nilangazuthi anisithanzi nisithuka kanisithanza ngalendlela ukuthi nize ngathi nadela konke netalana natosita eEastern Cape nithi never kube nenkosi ye-Nigeria Eastern Cape. And the last guy naye bekabonga ebantwini shema abakaZulu athi nangalesikhani kusa trend indzaba yacwecwe kwaphuma amaZulu atosita namanje amaZulu ayasita qhala uthando lenalo for abantu base-Eastern Cape ever since kwendekele march lapha Eastern Cape shema ngibone amaqhosana amaningi akasenda ama-message and ama-video etinkundleni tokuqhumana tenkenga the Zulu Nation bathi kahlahle sekufanele emhlaba unikwe nine because anisiwo nine mavaka niyayimela into yenu. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.